خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ کیویں تھی سکدے کہ پنجاب کے نے بلوچستان انٹر تھی وہ تے فورٹ منرو دا سلام نہ کرو۔ کھار بزدار کے نے گزر دیو ہیں، اساں بلوچستان دو روانہ تھے۔ راستے بڑے پیارے پیارے مناظر ہیں جیرے تو کو دکھ لیندے جلدے ہیں۔ اندے ویچے شہد دیا مکھیاں دے پورے فارم او رقبے دے لحاظ نال بلوچستان پاکستان دا سب تو وڈا صوبہ، 3,47,190 مربع کلومیٹر رقبہ، پاکستان دا تقریباً 44% رقبہ اے صوبہ ہے۔ اندی آبادی ایک محتاط اندازے دے مطابق اساں اگر کروں تاں 1.25 کروڑ دے لگ بھگ ہے۔ بلوچستان دی سرحد افغانستان، ایران تے بحیرہ عرب نال ملدی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ ٹوٹل 32 ضلع ہیں نیندے۔ سکندر اعظم دی فتح کے نے پہلے ایران دی حکمرانی آئی، اون وقت این علاقے کو ماکہ آکھیا ویندا ہا۔ اساں ہن بالکل مکمل طور تے بلوچستان دی حدود وچ انٹر تھی چکے ہیں۔ اساں جلے انٹر تھینے پیا سے اتھاں سارے دفاتر، ایکسائز، پولیس، رینجر، ایف سی وغیرہ وغیرہ سب اوپن ان اپنا کام کریں دے بیٹھے ہیں۔ ویور اساں این وقت رکنی پہنچ گئے ہیں۔ اساں رکنی دے بازار تے رکنی جا مارکیٹاں تے رکنی جا مختلف جڑیاں جئی ہیں او تواکو دکھالن دی کوشش کرنے ہیں۔ ساڈے نال بلوچ بھرا جڑے ساکو گائیڈ کرنے پین، ساڈے دوست او ساڈے کٹھے ہیں، ابو بکر بھائی تے اویس بھائی او ساڈے نال ہیں۔ انشاءاللہ اساں اے سارا کچھ مکمل کر کے ولاگ تواڈے نال شیئر کرے سوں۔ تو ساکو اگر ہر چیز ساری چنگی لگے، کمپلیٹ لگے تا چینل کو سبسکرائب تے ویڈیو کو لائک کریں سو۔ اساں پہنچ گئے ہیں وہیکل مارکیٹ۔ وہیکل مارکیٹ دے دے ہیں کہ اتھا کیا کیا اتھا ڈٹھے سے اساں ویسے کچھ کوشش کی تھی موویاں بناون دی۔ اتھا مین چیز ہے کہ جویں سرکی یا اساں دے ہیں گڈی کلٹی کراون۔ گڈی کلٹی کراون مین ہے کہ اندے انجان انجا چیزاں ہر شے تو مل ویندی ہے اور سستے پرائسز۔ مطلب ہے کہ اتھو نان کسٹم گڈی گین کریں او کو اپنی گڈی ایٹ شفٹ کراون، اندے سارے سامان کو انجان وغیرہ وغیرہ کو ایزیلی اتھو تھی ویندے۔ اے اتھاؤ کن سٹارٹ ان وے۔ این پل دے لیفٹ سائڈ تے تو کو دسدا پیا اسی کہ ساریاں گڈیاں کھڑیاں ہر قسم اندے وچ، مہران ہے، جی ایل آئی ہے، میاں ہیں تقریباً ساریاں جاپانی ہیں، فل ساریاں نان کسٹم ہیں۔ انہیں دے پرائسز ہی بہت لو ہیں۔ او والا نیکسٹ ولاگ ہے تو کو سارا کچھ دکھ لے سوں۔ اگر اساں اے رائٹ سائڈ تے ونجوں تاں لورا لائی، کوئٹہ وغیرہ، قلعہ سیف اللہ اے علاقے اندر۔ اگر اے لیفٹ سائڈ سیدھا ہی نہیں ونجوں پے تاں راڑا شم، زیارت وغیرہ ایچ علاقے اندر۔ یہ برادر بلیو جو کمبل رکھے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے؟ یہ 4,200 کے دونوں ڈبل بیڈ ہے، ڈبل پلائی ہے۔ اچھا یہ جو سنگل جو ہوتے ہیں وہ والے اے سی کمبل، تقریباً 3,800-3,500 اے سی کمبل جسے اے کہتے سی والے تقریباً 1,800 کے بھی ہے اور 2,200 کے ڈبل بیڈ ہے۔ بس فائنل۔ جی ہاں اے اساں پہنچ گئے ہیں رکنی ایک دکان تے جتھاں مختلف گھریلو اشیاء ملدیاں، جہندے وچ کچھ بیوٹی پروڈکٹس ہیں تے کچھ گھریلو کمبل واسکٹ وغیرہ سپیشل انہیں دی ای کو کیا دن بھائی جان ہر دن الائے ہیں ایک ہی تھات دے نہیں دو ترائے ورائے کیا لاچن
अल अजीज शॉपिंग ये रखनी है अल अजीज शॉपिंग सेंटर ये दुकान है उन्हें दी इत्था तुआकू घरेलू चीज़ां भी मिलसन नाल नाल तुआकू ब्यूटी कॉस्मेटिक्स नाल जेरे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो भी इत्थों मिलसन बाहर रियायत हुण उन्हें दे कुछ प्रोडक्ट दे असां रेट भी पुछदे हैं जेरे ओ साकू दसे सन आ जाओ इधर आओ सो कैमरामैन सामान ठीक है बॉर्डर वाला जैसे ये डायरेक्ट मीटर से होता है चार्जिंग वाली ठीक है रेट भी दसे दे वैसो तकरीबन ये 3500 रुपए ये 3500 ये 3000 3000 वो 3500 से कुछ कम वाले होते हैं ना उसका फिर 2500 2200 इस तरह ठीक ठीक होता है इस तरह लकड़ी का सामान जैसे यहाँ पर ठीक जूसर मशीन है मुख्तलिफ इस तरह जो है ना जूसर दा क्या कापर है चोसी कापर ओरिजिनल कापर उनका रेट क्या उसी रेट है जरा 5000 और 4000 4000 5000 3000 ठीक है तीन वैरायटी ते कंबल जरा एसी कंबल मतलब एसी कंबल है एसी कंबल ही जरा क्या रेट है इन्हें दा ये तो बंडल है क्या है एक दा रेट है क्वालिटी तो आपको मैं दिखाला नजदीक आओ मेरे ये क्वालिटी इनकी देख गिनदे हैं क्या रेट है एक दा ये 2000 रुपए फाइनल इनकी लेंथ ते वेट क्या डबल ठीक ठीक वाला डबल कंबल ई कने इंदा क्या रेट है जैसे डबल कंबल है ये 5500 पे 5500 माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है ये भी ही रेंज है ये कंबल भी ही रेंज है तो इसके अलावा कोई बड़ी वाला दिखा दो जी ये 10 केजी वाला है वो कितनी केजी है वो तकरीबन 6 केजी है वो 6 किलो है छे इंदे किलोग्राम नाल इने जा वैरायटियां मेंशन थी हैं ये 10 किलोग्राम है ऊ कने थोड़ा जिया वजन ज्यादा है फुल ज्यादा है हाँ ये बहु बड़ा है ये 10000 पे ये फाइनल होसी मतलब 10000 ठीक ठीक ये तुसा ई भी करे वे कोई तोड़ो पैसे भेजे डीजी खान भिजवा दो आ सकदे तोड़ो इजी पैसा कोई करे तुसा अपना नंबर भी दसो चा तुसा कैमरे नंबर सा को दसो ये नंबर खड़े इने दा भाई उन दा नंबर है ये भी असा लाजमी ऐड कर छोड़े ये भाईजान खुरमानी कीमे है 600 बादाम 1700 900 पिस्ता 3000 कोपरा 600 ए छोला ए 600 किशमिश 900 ये फ्रेश किशमिश वो भी 900 का ये बादाम मुख्तलिफ हैं हाँ मुख्तलिफ है उनमें भी रेंज क्या है तकरीबन 1300 और 850 700 ठीक है ये पत्ती ये 1400 वाला है वो 1350 वाला किलो हाँ किलो ठीक है भाईजान भाईजान शॉप का नाम क्या है सिटी शॉपिंग ये शैम्पूज हैं इन्हें दे क्या रेट हैं 250 के ने 400 तक ईरानी शैम्पू ठीक है ते तो चलाओ में दे यार में बस ठीक है ठीक है ये उत्तो जरी कैप खड़ी आम जी हाँ ठीक है अच्छा ये कोट दे क्या प्राइसेस हैं जरे कोट खड़न ये 3000 इनमें अगो ओ बास्केट कोट वगैरह 1800 2000 सूट इंदा क्या रेट है अच्छा इंदे विच क्या क्या होसी सिर्फ जो लहंगा होसी मतलब हर चीज कंप्लीट ठीक है ते कोई निक्के बाल दा ये छोटी बच्ची दा इन्हें क्या प्राइस है फाइनल
چونکہ راڑا شم دے واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزریا ہی خاطر اساں زیادہ اپنے آپ کو متحرک نہیں کیتا، کوشش کی تھی سے کہ جتنا بھی کور کر سکوں سیکیورٹی ایشوز نہ ہوں اساں اتنا پھردے ٹردے رہ گئے۔ خیر اساں تو کو زیادہ گڈیاں یا انہیں دی مارکیٹ کیونکہ تھوڑا جہا مضافات چی لوگ رکھی کھڑن چھوٹے چھوٹے انہیں دے شو رومز ہیں نان کسٹم وغیرہ وہ بھی دکھالن دی اساں سوچی ودے آسے۔ خیر اساں اگلی اپنی ڈیسٹینیشن اگلی تے جلدے پائیں انشاءاللہ نیکسٹ جہاں چیزیں وہ تھوڑے نال شیئر کرنے پائیں تو کو لکھ لینے پائیں۔ اساں ہی وقت موجود ہیں نیو کوئٹہ شبروز ہوٹل تے، اتھا چائے پی کے تھوڑا جی آرام کر کے اساں ولا روانہ تھینے پائیں اگو اپنی مزید بھی ڈیسٹینیشن کوئی گولتے ہیں تے اندے واسطے تو کو یہ دسوں جتھا اساں بیٹھے ہیں جہرے شہر بیٹھے ہیں یہ شہر گیٹ وے ہے بلوچستان کے نے پنجاب دی منڈی ہے، جتنا بھی سامان ویندے ہی راستے کے نے ویندے وہ این سمجھو کہ ہر چند منٹ بعد اتھوں گڈیاں لنگ دیا رہے وینجن۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنے نویں ولاگ نال، اپنا خیال رکھائے۔